Chairman wa district yatugera ngo ayosire nahura ngo enguuto abakozi nibaiba amajuta nukwe kwija mpora kasheshekera izuba akabakwatara hacu motoka cumwe aho barukora enguuto eji nibagezaho okwihamwa amajuta aho tukabahereza sente mu kampani emwe ni sente zikushika miliyoni 5 so nashanga abantu bayemu bakama amajuta bagaguza abazafuso around kinakora bakuye ko bakwatara ntakabasakosiga n'abakwatwa konka information ningiho abataka nimba sima munonga mugomize mu vigilant mukoreka ngo muri mugwanye mugwenda ikibarashobye mu kugambere. Chairman kuyakwata abantu aba yabakwasa polisi ya Isingiro eyagumizamo ekabiyaho statements kandi ekatuhamiza ngo yatandika kucondoza okumanya haba haruho abakugabatuma Chairman abakora inspection n'abasingana Chini wa conferences yani benenyesa. Ngati speak tusaze offer tuje kudde ne waliwo bana bawe tucyanonyereza. Twabomze kuvawa era bana banonyeza ko fire gene wa state. State tusalira kucheje kokole. Namugambira amazima tamashita naza kwa. Ukabanzwe hege kofia. Abakwatwa haba harumo Kasumuturyatunga Foreman James Bataringaya Nana Joakim Mucibi bona barukora enguuto no barabe barekurwa aha bondi ya polisi. Twese zibadete ziri mu kunomze kuganisa. Ngambye the local leadership badete tuyambye kubera ngesogeza zikobera bulungi government programs zikobera bulungi nga such cases ziri zakutandika kutandisa techi mungi tuzabye kuchera. Kandi tuza investigating n'abakuru abo kubegine bero rocket impango when twenda tumanye project manager wa urukubikora byona investigating nawe turashanga ino mukono because na karvatse maza kuzuguza karvatse zo ngaba kuzuguza baza kushangana mara mu cyokora nabatera kumara bunde fire ninga mara mu dashikire ibyo byona nababige bintu ebikorwa mu shuma twankator kutotwakira rumuntu kwa sediko byane byo bokareba ngo barumu ubanka amashitanka cyatwara kuri monengo. Isingiro enguuto nyinji zorukorwe bitongore bitaro bimwe na bimwe bitabebembezi nibeshanga nabarwana n'abakozi b'enguuto ahabwo bushuma na nimirimo y'ecishobobo. Amakuru agagasha kwa Ruth Wamanya.